No, avuxeni kokwana. A hi lava ku mi hi hlamusela ku hi n'we mani and then purasi leri hi nge le ka roho hi rini. Emekulukumba Eastman, wale D-side, purasi va rele ka Beli, ya hi lani huma kona. A hi lava ku tiva ku ri hi titwa ka njhani ku va hi kote ku ta haleni hi ta tlhavela vatirhi va n'wina. Xo sungula la ku khensa mavoko ya n'wina ku za mi ti hlupha, mi huma kwale Banana eLetaba Hospital ku fikela ka purasi ra mina, mi ta vona vana va mehe va lava ni tirhaka ku na voho va kota ku va ri va hlayisekile na voho va kota ku kuma murhi lowu wa COVID ku hi kota ku wu dlaya wu hambana na hina. Mi nga byela vanhu lava ku ri ku va ha vula leswaku ri ku na vanhu vo tala lava vula ku ri murhi lowu a wu kahle, van'wana va ri loko u tlhaviwa u ta fa swin'wana na swin'wana. Mi nga va tsundzuxa yini vanhu lava? Ya ni la ku va tsundzuxa ende nako na ntiyiso ku na vanhu lava me a va ala a va chava ende leswi va chavaka swo vo twa vanhu van'wani va vulavula ku mathyaka na vo va nga swi tiveki leswi va vulavulaka swona. Ku tlhava hambi ku ri mehe ni va kombini me ni tlhaveni tinayiti ende a ni humelelanga nchumu na karhi na hanya na COVID a ni si yi kuma. Na ntiyiso ku za vo va vona me ni tlhava na vo swi va nyike matimba ku na vo va kota ku tlhava. No, na khensa ku va mi hi pfumeleriwile hina ku ri hi ta haleni a purasini ra n'wina ra Beli. Mi nga ku yini swin'wanyana leswi mi lavaka ku swi vula hikwalaho ka leswi hi nga sungula namuntlha na n'wina? Ni kombela xikombiso xi mi nyika matimba na tiko leri hinkwaro xi va nyika vanhu matimba ku va khola ku va fanele va vaccinata ku hinkwerhu wo za hi vaccinata hinkwerhu ka hina hi ta swi kota ku vuvabyi lebyi hi byi hlula.